Resultado do Índice Liberdade de Imprensa em Timor-Leste, na BFOSAI, os repórteres sem fronteiras a tudo, a posição rua nulo e a tinancoto, tumba tolo nulo recensia, contribui o fator oi-oin. Tirmairona jornalista senior Siren Elian. Ana sang jornalista Timor-Wang, ita agradece tebas, tamba itania media, itania liberdade de imprensa, continua retan atenção husi comunidade internasional. Oskala, tamba sira bele monitoriza itania performa liberdade de imprensa. Hana se tebol sira tani ia faktor 5 mak decide ranking liberdade de imprensa. Ia faktor kono ba legislação, segurança social, economia, no politika, ya. Responsabilidade do ranking liberdade de imprensa, né? Lebih entrega tomak det ba autoridade sira. Ni responsabilidade hahu kede susi ita. Jurnalista, editor, gestor sira, bato media nain. Nema fukun ba liberdade de imprensa. Loskala. Tambah saya itulah hal buat tidak ho profesional. Itulah umpan ema atau hal interven ba itu. Ita retok ya faktor ekonomia. Ini tetenesne. Media bara ke Timor-Leste la cria condição diak. Ni temere tetenesne la cria condição diak. Condição diak ni interpreta menurut saya quando ya ekonomia itu kuliah condição diak. Ni dihan laya salari bot. Sirne kantor laya janela laya rumatan. Sir laya transporte. Ini no tu fosala base. No ida ni angka bot liu. Sa ini tem que hare data ida be agora né. Liberdade de imprensa ni tem que hare politik ni hira. Imprensa sosial ni sih. Angka perbandingan persen bot liu sosial. Sosial ni kuliah kono base dah. Ia Timor-Leste laya akses pada teknologi ne bot. Ia Timor-Leste ni jaring internet ne la dunia. Ni at fosala base. Terus kelat fosal base. Ema tete Timor-Tel kon Telkomsel tema fo be. Valor atlos ba ranking liberdade de imprensa bori tat bakulia fale kon ba intervensi. Intervensi ni tu ande. Intervensi da. Contribuição ba ranking liberdade de imprensa ne la os mai su governo de. Mahusi ema ne be hari media. Mahisi ema ne be mak serviço no jornalista. Contribui talvez ba. Agora começa período de agora ita halo reverificação ba media sira. Nem nação tudo Indonesia mas agora halo keras. Tambah o registro no lembaga ida. O tem que preencher critério. Ida ne lembaga jornalisme, lembaga media. Los benar narne, los narnen hawarton lah. Eman ida ne pekerjaan profesional. Bawa ini itu kemungkinan atu ngona laosona sekundar, tem que sarjana. Tapi tak karakatu kualidade jurnalisme ne. Saya tak continua toleransi ne. Neni konsekuensi mak kita ranking liberdade de imprensa. Tama jurnalista lah yang kondisi intelektual sira la iha los kala. Jena imi também imi latena. Los kala também imi latena. Ao encontro internacional sira ema baraka agora muda tiona usene. Sira los recruta fale ema be mai de depois mak kita la iha ngada. Ne pekerjaan profesional. Guru, doutor, jornalista, pekerjaan profesional ema ne tengge ema dun. Ya teks ni ba mas dehan. Ya sabotagem da media sira. Ya sabotagem da media sira. Naok jurnalista de diak sira. Lore ba fali ba governo ba fali tusen. Nima kamono liberan. Especialmente para jornalistas sira de Timor-Leste, nebe makas ohin loron celebra loron liberdade de imprensa mundial. Nebe maka considera que era só resultado avaliação, resultado monitorização, usi Repórteres Sem Fronteira, RSF. Batinang idane, tinan sira organização de sempre halo monitorização ba índice liberdade de imprensa ya nação hotu ya mundo. Timor-Leste mos inclui hotu. Tambane mak tinan dane ita nia resultado haturu kata ita ocupa iha posição 39. Ne iha mundo mundialmente maksane, mas be iha Timor-Leste, liberdade de imprensa iha Timor-Leste ne iha ASEAN, ita se ocupa iha valor nebe mak diak tebes. Tamane mak hauno idane valor nebe mak ita mos precisa aprecia, mas be mos ita continua halo avaliação na fatin. Ba itania indikator ser nebe mak fosai, indikator 5 nebe mak fosai ne ita precisa hadia na fatin. Ita precisa hadia na fatin, entidade hotu, usi parte governo, estado. Não é jornalista sira hotu, instituição média sira hotu, tem que
colabora bamalu serviço hamoto o insamak bele ita buka tuir ita ne indisene mono heda nebe ita precisa hadiah nafaten tina batinan ita hadiah nafaten haufiar katak liberdade de imprensa iha mundo e especialmente iha Timor-Leste se sai dia glutan. Noin buat tidak ke ita hototu tengki consciente katak kenar jornalista ne regula iha lek ita ne konsang rasik hateteona kuliah iha naba konaba liberdade de imprensa nunemos kuliah konaba liberdade de expressão itamos iha código ética sera itamos iha lei comunicação social hotu cumprimenta det ba itania base legal cerne maka haufiar katak ita sela iha intervenção ko o itene indígena se sai dia gluta jornalista hare konaba situação real nebe acontece em Timor-Leste ali konaba itane index nebe ka inangkotu sai ton mai be agora tinane tun hare jornalista senti triste tamba itare kata ka itane na situação atual em Timor-Leste ia problema balu que acontece ia itanarain de liu quando vai intervenção política sira de liu quando intervenção economia ou tá assunto sira selu e cosmaia hamos itane index liberdade de imprensa nene tun agora ba oi ita haren kata ho presença conselho de imprensa phone pela serviço hamuto ko governo com entidade hotu o insato bela hare nune bela hasai ila fali index liberdade de imprensa nebema ka or down tun nene